我从事护士已经15年了，每次会想这个问题。那我的 baby 他们回家了，谁会去后面照顾他们呢？如果他们回去是有一些需要仪器的，那父母亲能够照顾得很好吗？谁要去帮忙他们呢？机会下，我就看到了美派，原来是有一个 NGO 是去填补我一直以来的这个疑问，所以我就 join 了他们。The MAPAC's mission is to bring the palliative care into patients' home and taking care of them 24 hours, so that we can fulfill the definition of palliative care, where the care is always, anytime, anywhere. I'm always wanted to be a nurse when I was young. Now that I am available and I'm able, still capable, I want to help. During the training, we were trained how to help the parents to ease their day, that they are looking after the child 24 hours. I think this is a very meaningful thing that I would continue until I'm not capable of helping. Macam katil dan juga mesin suction ini untuk anak saya sangat diperlukan. Alhamdulillah, tim hospice kanak-kanak, tim doktor, tim nurse merespon dengan cepat dan dalam pada sama memberikan bantuan dengan segera. Saya boleh berkomunikasi dan boleh bercerita, bukan saya seorang sini dan jaga anak. Hospice kanak-kanak ni makin dekat. Saya sangat happy lah. Saya sangat suka pergi jalan-jalan. Saya baca buku kisah-kisah Nabi. Kisah Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Fadil Reza sangat. Terima kasih ya.